dorang so tangiang macalo pasu-pasu sian hame pengurus gereja pabatohon tusuhut parana mudo akapahopum tubuni anakmu amen asa dohonom ma so nanido nina tua-tua asa bir harato pining momo harato tubu horas matod di mumadingin sa inliling mahamu mangulu martitin si poruton marbonang si tostosan tiur madalap boluson tiyo ay dapat
manurung. Mereka memajokot ang ako partuhi. Nah, ako makalaso, igo ko do tujuh muna pinatotohon ko to kami. Di ron na tiro kita, di mas perkeno. Apa anton sulang-sulang pahopo ima bere nami do guru nami tu kabulan. Jadi dia pas perkiro dia mau ngomong sih. Ini yang masuk mamar tuh ngani alaman kira jadi emang guru nami sampai mati. Ya. Baik kita baca doa-doa di belakang. Nami pagoro di sipangan untuk pasal kami perjono idok na tua-tua titik mana tinoba gulang-gulang pengarahuk na mohon untuk sonok penabuhi terpasal kami itu ada penirajai saya mentari batama na manggoy pas-pasuna sa asolo tinogutu botean upasal kami pagoro di sipangan untuk ada penirajai saya sahab mahita na marunabur untuk penggabian saya mata para rasa iya sinubuti mami Oke, salam. Tolong mas, salam sehat mas, salam sehat iya, salam sehat udul mahita Jadi dihamum raja yang borunami lumobi nang dihela do borunami. Gabi raja nabi gabi. Disot arong hupatu pahami songon dek kesemudurudur. Doh idahlah. Asa anggia tutu rappa musauduran tudolok nang tutaruan. Doh idah lohot idahlah. Asa anggia madutu las dia kapercetyo muna. Las nang dia kadal maut. Asal giat dapat tuan hatan na batua na matokot asa titip man ito pa hurong malas di rumah. Tung sonop pwede kinaw pasatami ni mga sa pertikyan ang giat matutu amat tani batama na manggoki pasu-pasuna. Matutu. Soalnya mak, seorang-orang mak, jalan makan na ijolo nabi. Oleh akhir raja nabi. Di pasatami sangapon tutulang nabi raja. Di pasatami jo. Saya dia pindah cuma di tulangmu. Saya kurang nggak pindah semua. Jalang tulang tak jalang. Jadi songoni mah hela nami tu sojo. Tetapi jo tulang. Abang boru. Eradong no huber ni padu baraja sila mutar tulang nami sila dua. Sama tu amor raja nami. Di pasal tulang Tuhan mula dua do kopu nabi. Saya kurang mau pindah semua. Matutu. Saat solu saat kepotean. Kami si panganan dong mas. Sama tu panggabean. Hidup punya. Matutu. Mulai raja nami. Jadi songoni mah dihamur nami. Takas dotong babon nami di bebesan tikyon. Ima di nama jalo. Napasahat no sulang-sulang pahoppu. Buru nami domang pe naniala ni beremi ima buru nami buruta. Tidokon nama tua amak dorere anak donang ibebere. Alani dahang doli
matsay balgado hujalo hami sinamo te Lebih horas ya, lebih. jadi sohoni madang duli asa dapat mahatan na batuan na batokot asa tapulan ni swagating men na didul ang pangiringan horas mahitan na lingalingan tutur agya matujulan ni area totok kita bersipay rin ringan Kita senuna nomor si tari para tutu ila dia kata yon. Wala sok kami ima sinamo sulang na gudang na bulon. Na pinasa ni dengan turang gitu di nami mereka sini. Laki ni patujulo dama. Sudah dulu na di hatorangan. Ima si tiki marakut warga. Jadi molo kami madokon tong masuk nero ida daha yang gitu di nami nakin. Dari waktu kita berada tu di antara kita do mergemanung. Lapatan dari si kalau hamu mah di jolo, hamu mah di pudimu, pas soni masa balik na kami di jolo, hamu nang di pudina. Ido dah Saya lihat tanpa mengaruhi. Lihat para akaru sama baru kita. Rating tu siya butuh apira. Taba ng arong. Taba ng arong. Ini anak muda kami do. Sulang na di lihat ni si matu amir kami. Masa kan semua orang sipil itu dia deh. atau horas nah ini dia bauku iya horas sama kebincang horas nah, kami soot ulus moloon ulus ibadat do ang mga ulus to dia mata di batado alay rohami dinalaw pa sa hatot soot ulus pasamot ang kia batong pasamot na ulion di boto namin asang kia dapat son hatara matuan na matokon asa ador haduka men natanggoy nilubu ador hati ditanggoy horbo pempesor matua may botok ku batu ku tu pahoppu sa matok tu namar nini sa matu namar nono Jadi selagi Pak ada sejarah selamat Pak menjalani kehidupan dewasa dalam melaksanakan kehidupan. Dalam itu asa hopeo kami bendamang majo bendam nomor Jomu tu paradatan ulaun ni marga manuru lumobi ulaun ni hula-hula marga sinaga salhut na mahorong ni hula-hula tu sino pakyomo dahilara walau ka ulaun omma buat tu ulaun asa tarida naong tigarabo ada mutu hula-hula mo jadi pasama ka See
so di pahapunami di so nadong di pasarta di so ulos mangiring anggia mangiring boro mangiring anak di pun nyo martinudoh anak martinudoh boro pahapunami ada ilara do boro nami asa anggia do dapat son hatan nama tua nama tokot asa kanggo na orang yang riana takana kanggo di paiton di pahapunami yang di basa-basa tuhat tuamu sitok kamantongon panaik nahito batu tu ibu-ibu magorang mapahop punami ate pasamak ka Schedule ba? Schedule. Masuk po. Bay boras pil, bay boras. Dia kamu boras pil. Ano bebe? ini ada ini kenang-kenangan dikasih opung ini. Ini kenang-kenangan. Oh lo, lebih dekat ni. Aliso tu geser kamu, ide dalam opung no puki, no musia dua. Sebelah muna ada babel kamu. Oh lo, terus sama Malaysia nama, terus Malaysia nama kak. Bolo ya sasali mga peho ng boru be kamu makursi kasama makewa tu. This family come from Sidikalang, from Pagabe family, Sinaga family, from his mother-in-law, will give you an ulos. It's the best greetings from us. We pray for you, they pray for you. Hopefully, you are in the blessing of Lord all your life. We hope you can be best friends together here or in Switzerland. So please, I hope you happy to get this ulos. Jangan tulis di Joshua, Suta Barat. Kaulauta di pos partikenon anong hatari na magwa naman dok asa titik mana tiroba gulang-gulang pangarauna kung sangolopen non na buy ulos na laho manubuhangu matungan ibagas amak tadi bata menamang goge pasi-pasuna Kalau menunggu orang ibadah. Kami tong di sana ulos tanggorak. Nama tok selamat berbahagia. Kedua nalako maroha. Berada jamu masuk. Dua anak tuh dua boru. Oma anak selain dua nate. Matungan ibagas ima berero borunami ma godel no kortusi ay mama Tio Tohot Boros Berdotti Aku Mamoros Berdotti Pasahabat Nasida Firma Bokki Bahul Pasalongan Firma Todi lucu-lucu menengah pasangan Bayan Bayan Atta
Horas seberat. Horas. Jadi semua ini mah dia mau jadi mengguru nabi dan cuma nurut.